फजब वाही 𝗙𝗂𝗃𝗀 𝗕𝗂𝗃𝗀 की 90% of the political parties or politicians blame the other 10% do 90% 10% से अखोई character उन्हें तो भी तो मसी फत्ता बंगा तक सुना ते खरा जो ये ना बको ना बाय दुनी को सिद्धि दा इन लक्षण लीजिए और मशीन की दी अदम मयाम उन्हें दोनों ले रहे हैं उसी एनडीए दखरा वो इन फेवर लाइबा को मयाम जो नहीं नगरे अदुगा ज़ाराबी की पोर्टुगी आइना सुम ओगे बसी नुआई बसी ना strong political opposition में ले रहे हैं आइवजिंदी अदुमा आई एक्शन आई नुआई को समझी democracy जट पलाई बागा मुदा socialism secularism की मागी practical approach समा कोई संगल का मतलब दा strong opposition not in the sense that always करना चाहिए governance ना तौली दो oppose तोंगे हाई बना तब को my criticism the positive criticism की ओरा मोइरो मधु कोई opposition दी करना दा always अदुम फारजू फत्तु जो ये करनी है जो दी अदु की opposition दोनों देखो democracy की opposition आई जे सिकी पोसिमा आई ना उई अदुगा ज़ाबियन शर्मना साइकी लोइना में खराब हो रहा है बतो साइडा साइकी opposition जो साइक कांग्रेस लेट गवर्नमेंट सिना जो मागी हाना की पोतगी भगलक पगी पोलम लागपा but formation of government दुगी कनुस दी योगदबा दुगा NDA लेट माई alliance कनुस सिना पार्टी ने को कोई BJP alliance पार्टी सिना मागी हाना की पोतगी हंदरा अगर जो साइकी गवर्नमेंट सी फॉर्म तो बगी मागी पोटेंशियल मागी कनु तो योगशल पजे सीधा अनी में हराव रहा है बा औजिक के जाबियन सामने जो थामी को अदना सिगी पोर्सी येंगा कांदा हौजी फोगी दी होल येंगा कांदा अदुम कन हौजिक लाइबा सिचुएशन अदगी नंबर गेम्स एंड देन मागी ओरिबा कन मयाम से कन तारिबा को मयाम से येंगा कांदा दी साइ इंडिया कन से government से अदुम लाख याबगी को possibility दी यामनो वांगना ले जिमस तुमे को अदुगा हौजिके इना ग्रुप कैप्टन ना थम्बम वाफम अमा अदुगा कांग्रेस पार्टी ने थम्ब वाफम नेगेटिव अनि खेना बखो ए कांग्रेस पार्टी ने हाइरिबना हंदक से मियामना पार्टी खनबजु हाइरे मी खनबजु हाइरे मियामना याम फजन डिसीजन लवे हेबनी ग्रुप कैप्टन हाइरिबना मियाम द इलेक्शन की फजन मेसेज से मपुंग फाने यौदे अदुन मियामना खनलिबजे किदंग तायो नै अदु मियामना खनलिबजे को इवन मणिपुर की इशू की याम कंट्राडिक्टरी ओबे मीसिंग ओइने खनग्रे हाबगी वाफम बम ओइने पुखले अनि जे तमन को माइ बे कनोनी मसी खरा कुपथना येंग संगी को साइकी 1952 दगी 1950 की कॉन्स्टिट्यूशन थाजरगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ता थाजरगा संगइबा कोई पॉलिटिकल पार्टी सिंग असिना को कोई असी मणिपुर की इशू द संगले को फॉर्मेशन ऑफ एनडीए गवर्नमेंट की पार्टी द कोई की ओइबा इश्यूज मयाम देन कोई की पॉलिटिकल पार्टी मयाम द लोगदब रोल एंड इन द मीन टाइम कोई रिप्रेजेंटेटिव लोगदब रोल मयाम सी मसी याम कॉन्सर्न होय बिकॉज कोई सिंस 3 मे लास्ट ईयर कोई याम अनरेस्ट भी उन लाए दगी ngarang दगी हौरगा हुजिक इट कंटिन्यूज को माई violent ओइबा सिचुएशन अनरेस्ट टर्मोइन की कनो से जीडी की एरिया दा कोई याम सेंसिटिव ओइना लेरी स्वाइसिदा कोइना मसिगी सोल्यूशन नमा लागनबगी कनो लाकपसिदा मिरासना हाइबा पोट दा अनी की हुजिक आटवाले की थममिबा पोट खन बाहिरे हाइबा कनो कोई हाइबा सुनाकनी खन बाहिरे हाइते को मनपोल कनो मेंटेन ने पिनबसे मसी आइना थमजबददी पीपल्स की इशू से मसीदा खरा हेना emphasis पीजी को political party में आम लोई क्रेडिट लौजी मागे एफिलिएशन लाइबा बट पीपल की इश्यूज अमा लैगी बसे मसी दा खरा हेना शेयर अदुगा मियाम सिना मणिपुर की अपुनबगी सक्तम ngaक पाम्बा मदुगा हेक चानबा पर्सनालिटी हेक अखोइना पामकपा को सम येंग कांदा पीपल की अपाम दु येंग कांदा अखोइ हेना लाइको सिदा आइना थमनिंग पोट अमा खतंग दी को मिरास अखोइना 19 साइन हाइबदो 50 की कॉन्स्टिट्यूशन द थाजरगा 52 दगी ngasibu लाइबे पॉलिटिकल पार्टी सिंसे मसी ओवरऑल येंग मतमदा अखोइना अखोइ लोइनबक अखोइ याम फाइ हाइबसे मसिमदे हाइनिंग दी मरमदी अखोइना थेंगनरिसे अखोइ चाहि लिसिंग मरी मंगा की सिविलाइजेशन लेजबा अखोइना 1949 दा को अखोइसी कनोदा इंडिया दा पुल्ले को इंडिया दा पुल्लब मतुंगा अखोइसी हाइगी अखोइगी पोसी पार्सी स्टेट तगे हेंग नमदरा थंबा को अदगी साइगी 54 के दाइदा यूनियन कन टेरिटोरी दा अमुक नमजनबा को अदमाय तौदना 72 दा थेंग नागालैंड मिजोरम नगा अखोइगी 6 शेड्यूल तौरगा
हाइदो सेमगिबा नागालैंड मिजोराम गुमना ngannga pi akhoi da 72 ta lagi indha basida akhoi gi oiba civilization Southeast Asia gi civilization da leijari ba furuk kuntra pa na khundari ba akhoi gi lamdam gi oi posak se masi hiram khodi mak ta mang thara khiba gi kano laksalak pa madugi example ngasi akhoi adum lairi dana sai gi 75 ki kaksing lum gi haure ibani sabandi gi yo ko my political party we go the bagi kanu my batanga ko ai ni yang ije ai na thamai jate ta ba then 1980s ki ko gi leidana ko gi apswa laksalak pa dagi sai armed forces special power laksalak pa da thropadi maira pai bi tholai ba kholai ba mayam sum yimuraga kala political party na phari gi phate gi haido sigi consistency kanu du ai na important oheningi di aduga then ai na pusaningi di ai political party mayam sina akhoi da karam na phai ja haibam leita ba se then akhoi gi 14 adai BJP si amuk lae khole na sawe na haire ga sunga si ekone thengnari ba awaba yo since me dagi tawrakpa kholakpa mayam adagi hoji thengnari ba manipuri integrity da ko manipur demolition theory chatharakpa man ba khotpa gi hol gi kan sida ai khoi gi leijari ba identity saktam du atopa india gi state sing dagi khare unique oi ba si khangaga political party akhoi manipur da leiri ba sing aware oira kan da ai khoi ne he mayam na lawmin na ko Marindi constitution ki manung da togda banga tani na India ki manung da lairaga su Manipur ki saktam sidi unique identity sidi maintain togda ne thajaba political party jing ne ba miyam na pami bse maram constitution and safeguarding da mayam na haidana article 3 daga ikhoina masi kano supplement tawga hapsal laga say article 3 for the case of Manipur the article 3 of the constitution India shall not be applicable ga haibani kang kitang problem sama or article 371 gi clause 1 2 oza kano na surabi ko adum library advocate hene concern wi ko so haisida ikhoina constitution guarantee gumba ama pihon thoktabra sigi damakta sanghen gi political party si karam yaugre kai manifesto da woiro amma da woiro oi congress wagera BJP wagera athwali wagera sigi oi chap chap phirep ka hek logi asengodi sini pami si ko maramdi manipur si khoi gi kaiba matamda aikoi da feasible oidaba aikoi masen se self suicide oiba kudam na thaiba sa glass ka ji sa ga ani tinga no na bada thugai ba ngambra na hek haibado adu gi kano da khoi ji khaidok na ba yadaba se masida divisive policy ma british ki matam gi pe to adum sanaraga aikoi masen sita changal ba post aware political representative ma darkar oibudo adu ni da ngasi ina yenari ma kai thamni je zabe tamona aikoi gi manipur gi whole magi discourse hai batare magi political discourse people gi aspiration issues me amje pulap yam chinga pusan bi ra tamona adu malta ina tamona lakchani sing sai india gi government formation gi ikhoine khanari ba gi like hai tare hojik si electoral politics ki possibility ni hojik ikhoine mayamna yam kan nei ne mayamna ju khangi je sine ngasai gi india gi government formation amadi yam evident wen leire government shem gi dore but why congress na natragana india bloc na makhoi su same ba situation amadi leitaba nate to some extent there is possibility but adu why they hold on kari gi tawrino moina next mukki da mukta ka yingai no and moina mo question tawri ba BJP gi government je kayam kuina chakka dore ge ga haiba gi yamna light oina loba even Rahul Gandhi na hai ge je hojik te khoi opposition je hana gi opposition du natre yam hena ma pang kan ba opposition amani haidana hada gi 31 lakhs crore gi scam ni haidana prime minister adagi home minister then Adani himself makhoi ohum gi mathakta joint parliamentary committee ma JPC ma sema kanda thijangado buni ga haiba gi demand ama tawrkhi ba je adagi press meet ama tawra swaida Rahul Gandhi na phongdu ki wafam adagi Malik Arjun Khagre na ga yamna ekoi gi government India government jam lightly lower kanda ekoi miyam na pami du khoi khangi aduga ekoi decision dum lo kani ka haiba gi swaida leiri ba se ekoi ju government form to ngam haiba gi indication amadi piraga government form to de makoi na leiri ba gi maram ji tamo kamai yengi natraga tasingna sum haijan bagi wa oi do bra government form to wi capability ji moi de sulai leite na ubra tamo kamai khan bi minas aine hena consent oi basina akoi na yam situation je yamna kano unrest oi yamna akoi gi khang wa ba lu si kano si da oi basina ina akoi state issue ko akoi di hajik parliament si lak matam si da si gi parliament gi posina le ba akoi gi lamdam ji gi irai ba lep toi je aduna formation of the government and the resolution of the unrest Manipur goiba si percent lag ineba aina laksi ja do hojiki nang hari ba posida yamna kano khoi gi cham chamba yamna
thamba yari di opposition aring ngom leiraga di masana kano ni government na ji masana magi serious akano ma kya logum chango bani maram di opposition yam lingwa haise government adum sema yari haiba magi oiba amna kupthana magi yam naina do juko hojiki leiriba kano ki Chandraba indu ga Nitish ka leiriba team mayam du ki yanarakta matamda songi makum matai mayam ji punjal kanda heta karigum possibility ama heta laka matamda even from among BJP de ju heta the faction kari game part o thokpa yadaba leite haidana politics ta sidi adugi that means strong opposition lama leiba ije si lui yanaraga di magi government do is always should be at alertness haibane ba yam risk lei haibani da aduni da ai tamning ije strong opposition leiraga di adu sidane ba aikoina ngasai gi issues mayam je government amal lai matamda ngasai gi strong governance adiga strong opposition amagi phajaba parliamentary kano dum lakane ba aduga always ngasai gi insecurity adum hoigane ba summa tawga di yaponti opposition lai hayana mi adum kano asumba tawriba government da kasu ka tawunga mo haiba ko adu aran ba tawgi sang di khara handani haibani asumba du khara sakani haibani check amadi yam phajana ikoi gi government to hojik lai India block ki yamna akan ba aring ba ai tare opposition sina check tawgani aduga government form tawgi oinadi moi alert lai bachangi anytime at risk ni habani tamo question ma lakse hi haba tare ngasai ina atai da jam sang login na tamo du lakchani bazi again Manipuri context ta tamo hojik Manipuri chakka dori ji ani si India block ki ni adu hojik ki electoral politics ki game swaida Manipur dagi MP ani chakki ba haba za masigi sina handaki election ji the period message to both India block and to both NDA the anisi the period message kamaina tamo ui kamai handaki kano se na aikoi da kano satli ba kano se wakhalon se people gi kano si mahana yamna aware oibam changi aikoi se yamna tasengna aino sai mamang da haiduni akhui gi ba tongan ba cultural kano akhui gi background history akhui gi oiba kano leisure ba Manipuri fur kuntrama pangi kano feelings da ko sigi oiba posak si is always important ne ba akhui gi Manipuri gi miyam ji da maram di masigi oiba asang civilization ama lak bagi pot nama aduna ni ngasai gi aina kitang koi thui ji atai gi sunate awai makha da lezum hanjali British makha da le gaso Manipur identity mang di India manungda leibada Manipur gi identity mang sumya ya hai ba jine ba sigi potsi lakamatanda piendaba ki di 49 dagi hauraga issues mayam asai na pangrido madu da magi political party ki history yaujera ba kana matamda thoki beno mera pai bi oiro adagi kana nishabandi oiro adagi kana saigi leidana suran thaba bo hairo adagi pimu makan leigriba mayam adagi siguma mayam to adu lako mayam do magi history ke to political party mayam dugi kano sida yeng kan da overall aikoi ninga sibo da praja miyam na haiba akoi da pai ba identity je ngak na puthaba ngam do political party lo ba am khakti akoi u phangdri pin ba yoduna bu ngasi simana wari ne ba adugi pan du yeng kan da madugi potu kitang yamna hujik lai ba government India government asina si marga thopuni masida solution tawdabagi tang ahum li tholapasida neglect tawbagi magi negligence wa sakagi irresponsibility wa mayam duna kanoda masagi miyam da taba poto maduna masagi kanosida anti kanasi thola ibane ba government ki posima idea si la ineba adu la iharaga sina congress ta pura favor tawbagi na te congress ki posu leire plus people ki issue leire ko my alliance punba party tara punbagi tara ye pikere pa saugere tara ye pungi bagi magi oi strength ama dum leijagani in the meantime congress ye dum magi kana opposition gi kana da sound link na leyo po ni an magi oi factor id platform channel ba habi tare then magi person among leyo marsida sagi hariba zabimon gi posi lakhi bane ko aduna people gi issues na pira kanoni haibani handa ki miyamgi oiba kanose sida khare political party no da yam kana favor pinning di it is not about the political party a factor do yam leite yam nemi to bu miyam na issue siga mari le na people paukhum ne ba miyo ani se kari parliamentarian ani je sina what is parliament
ko adagi what is state adagi center relations ke laiba kholiba magi issues mayam se well oheningba adagi peoples ki kan pandam ji karino akhoi gi existence ko naga ko ki mai bonding mn ke bonding kamai na puthagani then furu kuntra ma pan yoiba relations kamai tawni aduga manipur demolition theory ama ko fluidity theory mana hum pan ba pajaba thambala ma tawga manipur se thuga yen tawgi kanoma la ibra ga heba should be well aware and should be well placed to the right platform to parliament the masi issues pukutpa sami thank you so much tamu da lakchani ngose hoji india gi marka le dynamics ne india gi hoji le alliance ha batare india da le base tamona dum yengbi da dum khange maru na hoji key component oire je TDP amadi janata dal united ani sine aduga lok janashakti part LJP lok janashakti party ahum ji ha batare mai su yam kari benina adu mapung ne mayam ne yingi basidi Chirag Paswan ha batai Chirag Paswan ji maje MP magi masing yam jaraga jo magi mapagi le me position aduna mayam ne yam serious na loba matang amaka oi aduga maru ne Chandrababu Naidu amadi 𝗵𝗲𝗂𝗧𝗏 gi ofum jini yingi se ada indi gi manung da leiba magi issues amadi magi political dynamics mapung ne yengba matamda key issues mayam amada yam chawna disagreement leidoini aduga makhoi ji yamna hanadagi punna indi gi mapang amoina lakhiba nate kona join to khibani aduga at one point of time 𝗵𝗲𝗂𝗧𝗏 ga akhoi Narendra Modi gi marakta sharp difference dai aduga and ani subada Chandrababu Naidu ga Narendra Modi gi marakta yam sharp difference lei tamo masi gi marakta dynamics leiba dynamics tamo na kamai yengbi yes overall hojik lairiba kana sida ko akoina adum masai gi magi ngangna ba politics ta jing sai zarabi na jo harami duni adum magi kano leiti haidana ko adana overall akoina mayam comment development keno mayam se yeng kanda Nitish ki or Chandrababu Naidu gi or nangi difference leiba leita gi whole to magi collective oiba kanom khak akoi gi development khak la iba trend ji hoji phong da yema matam di zarabi gi itchep magi India gi keno sida confidence wat pa gi keno dum yauri dana ma sai gi sida form tong ni hai basa adu form tong ni dum ta India block sim leibna ti ga so wahi keno da dum khange dana then so sending ni ne ba so da kan da so na kan da na yam phajana adu magi keno si difference maya am leiraga sumai keno si development ya progressive way da changjel itang apan ba duma tawrni na leiri dina sa aduna asigi marak sida ngasai gi difference leiri badu ngasai India block ta nang sai milas na hagi duni lakko matam da moyi sona kan da bargain ta was ni masala ta bani this is the right time ni for the JDU and the kano gi TDP gi di maram di lifetime opportunity sigi movement da tawri sidi masal tawum to ko ni si BJP nu khangi ni tawri bisine ju tamo kaisu serious oidong na te oidong na te adu tawbiar ne tawri ni loi khangari ni kaitheng karadi sai kano khara khadi ler kani dana loimbo ler pe jo anu demand gi wani loimbo phang defense upu speaker upu kano upu home upu je haiba gi wani pi ba yaro ya khanga dum tawri ba demand ni abani da aduga sonazu madu kharadi amani di hantokhini na kan hantokidoini khara hantokani adubu ki post amani di adum para senjiban di oye bako amasi adum lakadra khalli aduna sigi kanu si lakpani na haujiki oriba NDA kanu government sidi ay adum la ani na khalle ba sidai da yas aina yamna concern we horidi I going to see it nine matamda I'm always kano concerned about our state issues ne I know luxury je I know I see the possibility center ki tamakte di yamna thoina warning I late akoi yamna kum magi behavior character politician kano the sangsel ludraga su overall body politic ama akoi uriba outlook sida Indian kana sakar ama same badi sibadi akoi with strong opposition amagalo same jimdi ay amasimdi ure habni da yes now tamo sidani aina amuka parallel ina me tamo da amuk lakchaning baje ngasai India block manungi ngasai Prime Minister Modi haige India block sidi adum luppa dawa adum ba alliance amani aduga luppa yam thuna lupkini
I couldn't expect over the Haidana Mana open Tamiba. Now we have to talk about the dynamics within NDA, National Democratic Alliance. Nakalamorunda India block the Yaw is Mapunga political party Kunjatawni. Masida India block the Yaw Mapunga political parties, BJP Matunda, GDP Gumba, Janata United Gumba, CLJP Gumba, Karazigataneba. The political parties in 𝗬𝗏𝗧𝗃 faction nama, 𝗓𝗏𝗃 faction nama, adagi Lokdal gumba, Apnadal gumba, RLP gumba, sugumba political party macha macha hai batare. MP amagumba leiba leitaba adum bane ayam bane 36 NDA de yawiba 36 political parties de. Nakalamoromda India block the yawiba political parties into the state among government sembo gumba, mapu ibanganeba, TMC gumba, Samajwadi party gumba, then RJD gumba, adumba aringa political party into odi. Masigi marakter leiba dynamics. Shidi Karamaino, Narendra Modi, him stories, I said, the Moitopayabra, Natraga, I could strong opposition of Latia, they do India alliance, I could show it when they don't need Legedra, come in India block today. Masi Kanuni. Strong opposition amagi position no yang clear oirabina strong opposition in the sense asagi government tuna ayamna kari people kanu centric oidraba people ki kanu da laitraga di strong opposition in the sense masi having capacity to form a government ko alternative government am same gi kanu lai haibani strong opposition gi atradi ko kasagi opposition haisida kasagi yamna ngangba haiba makangna ngangaga kasagi issue helakanda kasagi opposition link ba ko dieba ko kasagi number games tuneba number games ta khujin khunan thokta soiba yabagi position laibudu duneba akoigi government si shift tawkiba alter tawkiba change tawba lakpa yabagi position ma lakpa duneba strong opposition haise hojik India block se adugi capacity da adum lairi bani ba masu if karigumba hariba major party ani ngasagi NDA da alliance tawriba ani sina karigumba if thola agadi then atai masama suma yam suloi khomjang gargadi in the meantime India the defection it's a very common thing ni from among the sort of possibility ek lai himatam da among the BJP the issue minister so pini ha di at faction laktoi ne ba NDA di hyper ko NDA hyper the absolute majority is conveniently like but BJP masagi only 240 ne sineba problem se BJP das mane ba adune aduna masagi BJP na last two governments same basida in both governments da amana 273 ni amana 303 ni aduna moida masam atandana majority yojaba yojara so masagi state ki formation ni natraga parliament ki right sabha ki question da NDA habam de maintain to ga lay adubu but BJP na maranai oina madumta sarkar semung ambagi capacity le rame now hojing le rector bane batam sida nasa India block se political party macha macha mayam amagi haidare mayam amagi apun body mo in laiba swai area sida India block amasung BJP na luching the India block ani mak se adum risk oiba situation ama le swai da yamna powerful oiba government amadi tamo han aduna haidare Narendra Modi na le tokiba last two conjugated government sumaina oido demand de masina haidare powerful oiba government ama leita basina democracy ki oina di yam favorable oi haidana tongan tongan expert mayam amna di expect tongne haibata haini tamugi meeting da haibata bit India block na semba poiro adagi then NDA na semba poiro yamna strong coalition government am oigado ibnina so hariba government do yamna powerful oiba yamna dictatorial oiba government am oibding amoidore kamaini yenge ani si side ani makta masi democracy ki meeting dagi masi afaba khudom amane uba kamai bitam powerful habagi meaning se Hitler gi regime gi powerful oyo potu malian yata dana muthatna maguma mayang gi ko idi amin wero ama wero ma gi mayam ji muthala ini ko maramaduna ngasai gi strong opposition strong government haise aduna powerful government haisi democracy and socialism gi perspective tadi people gi oiba kanu se magi ihun then in contemporaneous with the trends world ki modern trend in the world ko world ki miyam se kari changjeli ke haiba sigi kanu si yengba ngamba adugi posaktuma akoina changa ibani maramaduna ngasagi akoida ngasigi posina akoida karigumba akoigi kanu da nungai tridi even ta north east masigi any government am laibase masigi akoina nungai tabam khaksu hebla iko miras ko
मरमदी नॉर्थ ईस्ट हजकी ट्राइन थोइदा निपान इंखला इदना सोना गंदगा अखोई बैलेंस का सागल इनेबा सही कनोसी एनडीए की पोसिजु नॉर्थ ईस्ट दी हम हंदर इनेबा अदुना अखोई ओइबा पोसिदा अखोई फ्रेंडली ओइदबा इशू मयाम अखोई जी कनो ओइदबसे बोथ कांग्रेस होइगेरा अदगी कनो होइगेरा अदो हंदकती मिना जाम नुंगाइबदी हंदकी मणिपुर की इशूजिना भारत की पार्लियामेंट दा अचौ इलेक्शन दा अचौबा इंपैक्ट अमा पीब्रा आइना खल्ले मसागी रविना हाइबदसु मणिपुर की मतंग तमोना हाइबिनिंग मैम दा होजाइ बे तम मसागी हाइदिनिंग सागी पावरफुल है पोसीदा पावरफुल गवर्नमेंट पावरफुल ओपोजिशन पावरफुल पोतु पावरफुल ओपोजिशन लेरगसु चुमना तब याबगी खुदोंचाब नंग डेमोक्रेसी से ददी यामना फब पोसकनी हाइबदो अदुगा डिक्टेटोरियल होइबा अनार्किज्म होइबा अनार्कियल होइबा कनोदि हारि पोसकसिदि यारोय हाइबदो बट अदुना पीपल की होइबा पोसकसे इशूसिदा लाक्तोइनेबको अदुगा साइगी मणिपुर की मतंग खर तोइने हेन कंसर्न ओरिजे ngasai इचम चमना खितंग सोप मी अमा से याना असोपन ओरदि फबा मणिपुर की ओइबा कखोइ सेंचुरीज ऑल अदगी एज ऑल कखोइ कन यूनिक आइडेंटिटी दे कायरकपा फुरु कुंथ्रा मरी की मरी दे कायरकपा पाइ पुना थमिरो मणिपुर की टेरिटोरियन की इश्यूज दे कायरकपा याब पोसक मयाम थोलपसे मसिना एनी कनो तो मतमदा वाखनजे साइरोसु आई कनोसिद हेक्ता मसिगी मचेल अमखक्ता कंसर्न ओइबदैने आइने हेक मणिपुर की इशूदा मिराज नमि खुदोंग चाब पिरेको अदुला आइना हारिदि कांग्रेस होइगेरा बीजेपी होइगेरा लैरिबो इंडिया की 49 दि ngasiबो संगललपा मयाम सिंग मसिदा आइखोइदा आइ ngasai इबियन गर हाइबिदो कांग्रेस की मतमदा कया येंगो अदु अदा वाइ फजदबना दागी हाथ पतुपगी ngasai लेदन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की ओइरो निशाबंदी की ओइरो 75 की 1980s की मेरा पाइ की इशू कई मयाम थोकी वारी मयाम दु अदि पॉलिटिक्स येंगदि ngasi फरिबो कांग्रेस से फै हाइदरा हाइरोइदो क्वेश्चन लाइनेबा देन बीजेपी गवर्नमेंट ले लाकान बीजेपी बुलादी इहोदा लाई इरांग थे लेबा थे मी सिरे को 18 जून की एरिया सु लेग्रे को देन मे थिरिंग ngasiबो थोलै जे राइटफुली खैगी टेकल तो होदबो खोलदबो मयाम दगी अखोइ ngasiबो फिबमा ngarang de horga jiri की पोसक अमा होजि कनो तोदुरिब्रा असि जोमी ताजादि फोटोरा कांदा का मिंगो नो पिथो नो माले नदि असि अदुइ भ्यूम तारेबा असि याम सीरियस ओइ हाइबनिदा मरमदुना तेरम तो तौसौके तमन गसे नॉर्थ ईस्ट की जे ओफम जिगर आई रिलेटेड ओइनने हजिक से नॉर्थ ईस्ट की ओइने मियाम न खंगबिनिंग बा हाबा तारे आई खंगबो जाय यावमनि अपुन लेबा एमपी सीट ची पार्लियामेंट की सीट ची 25 ने अदो अयामबना अखोगी नेशनल की येंगदगी येंगबा तारे येंग अगदि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स द नॉर्थ ईस्ट कॉमन इश्यूज अमसु कॉमन पॉलिसी द येंग हेक थंबी मसिम नॉर्थ ईस्टर्न की मियाम दा अखोजी याम डाइवर्स ऑफ सोसाइटी नि हाइदने याम कन्न क्वेश्चन तो ओफम नि मसिदनि मणिपुर की नत्रगन नॉर्थ ईस्ट की इश्यूज दा सेंटर ना याम फजन अंडरस्टैंड तौबरा हागा हाइबगी वाहंग अमै गय तंबु बोनगा हंगिजे मसिम हिरेन गोयना अदकी इलेक्शन ममांग याम फजन हंगी वाफम अमनि वन ऑफ द टॉप इंटेलेक्चुअल नि अखोई नॉर्थ ईस्ट के अपुन सीट कुनमगा की मनुंगा हंदक बीजेपी ना फंगिबा अपुन सीट से 13 नि अदुगा कांग्रेस ना 8 नि अदुगा कुनमगा की मनुंगा तारागा हुमदोय अमदि बीजेपी मचंदना फंगी हाइबदनि अखोइना आइना थमजनिंगी बजे मसिदा मपुंगोइना आसाम की ओइना दरंग उदलगुरी गुवाहाटी डिपू करीमगंज सिलचर काजीरंगा सोनितपुर लखीमपुर डिब्रूगढ़ हाइबसिंगसिदा बीजेपी ना काई कांग्रेस डिब्रू नगांव जोरात काई कोकाजहर बारपेटा यूपी लिबरल असोंगनी परिषद की सीट अममने असोंगनी परिषद हंदक एनडीए यावरिबनी अरुणाचल प्रदेश की सीट अनिमक वेस्ट अरुणाचल प्रदेश इस अनिमक से बीजेपी ने काई मणिपुर की सीट अनिमक से इनर आउटर कांग्रेस ने काई मेघालय याम मरुई शिलोंग द वॉइस ऑफ पीपल्स पार्टी काई टूरा कांग्रेस ने काई एनपीपी सीट फंगदे नागालैंड की कांग्रेस काई याम इंटरेस्टिंग है बतारे एमएलए तो लेतबा सिदा कांग्रेस ना कागे है बतारे हंदक से मिजोरम के मिजोरम पीपल्स मूवमेंट जेपीएम काई मिजोरम दजो कई काद्री ने एमएलए काद्री ने याम हंदक तमोची आई तमोद लाकनिंगी जे नागालैंड कांग्रेस का खले ने यस अदो मणिपुर दा हंदक कांग्रेस का ने सिगी नॉर्थ ईस्ट की जे त्रिपुरा दा बीजेपी काई सिक्किम की एसकेएम काई सिनी तमो हजु पाबद ले अपडेट छे नॉर्थ ईस्ट की ओइना तमो ने येम बकन नागालैंड का कांग्रेस का खलकपा मणिपुर दा आउटर द सीट अनि ले इनर द सीट होम नि ले जे सिदा कांग्रेस का सले इनी
Kamaina, how do you look at it? And I do notice that 25 seats the BJP in secretary is 13 gitani. Kamai Sidani, Akoi Kanasi, Akoi people jump aware oi the Vanati, North keep people Kanamagi, electorate behavior, to my consciousness. Labor system in here, Nama Pur, Nam Namako, other than Peshana, Nami, and Tameduga. No one but Osagi, North as a Magi. Common entity among Magi sang by Mike and Leisure Pangatanico, culture and background, civilized Leisure Pangatani. Maramaduna Sagi, doon the Carida Yankon Satabaco, issues the Satpa, then personality, individual can lakpa. Other than Hadaki Pose, even Manipurgi issue the Koi Congress Nabudi, Arabina Mana, Kano Congress Naba, Palame issue and Mokoma High, Adu Congress Kedi pinning day. Maram di songi atawalegi kano akoi kano na mahes na galaw river roll ko adagi atiti mayam law river yam chong chong na long na bani adara mahes na phangi bo boche sida tamo to question na laksa ho gaya tare question mi tan jadi tamo mahes na phangi bo boche BJP da mangjabra aduga Congress na chongje ina ubra na tegana Congress ki ojabi molgi vote mangje ina khan ba tamo mi yeng de kamai yeng tam mahesi makji di hoi ai magi mayam na mangoni unariba expectation yeng kan de ko Another of he Ate the mango to room the dinner and Indabani Mama Samak the Mangico. Masamati, I manga have the Madukaman Sumbugi one Natava, a manga and a low giver roll, and the Kimatang, the Manipuriang, the Mokta low giver roll, Katoga low giver, Madu a Tolkiva Matang, Sikitang, Sagi, Kanowi the Bra, people give mandate the Tolki the Bra. Lana individual the Heto Gibra, Wibrana Tragakano, Hudabra, Ladana, Adugi Posakama, Aduga, Sonakan, the Kitang individual Canada Zucras Leko, Zabimongi, Toan Bamagi, Sang, Kanatoropo, Kolakpamagi, Waktaropamagi, Kanolajabuko, the professor at Nakani, I was not among the Lari, Kakiba, the key and lane, everybody is totally in the com. Although I am the high day Manipurgi Posina issue, Amadi Oigi, Aduna issues in a Maramoraga. India block na wangkhalakpagi khudong chaba logi bagi tanja phangi aduga kanona adagi isugi against lagiba ruling akan strong government amana ma sondena bagi maram oigi aduna apikpa state amagi su magi yamna jinai no issue je issue tu jinai akoi manipur kabiya manipur unity manipur sama pangi oiba kanona singa bagi posak am khagam chumna thangaki base lana sinoruba amakhakta yumpham moir kan la si India block na wangkhakiba Pagi Tanzamo Pangi, when the holy Suda Parliament, then I give to Manipuri Suadani. Adaki Pala Kanato Mamangi Parliament, Function Toraga, as I no confidence and Hangaki Kibudubo, as I Manipuri issue the Yumum. I do not Manipuri issue to somehow some other India block, not just Manipur, not about India block and the University of China. Strong Madugi, Amayota Lagiva, so go collapse to Buyagi, Makada sing therapy, people to Google so Manipur, see, what has happened in Manipur was a big deal. Having money to the politics of India, impact Yam Chow in the Yam Chow argument period. Yes, Amakanga, Wasagi, and Kana, Wasagi Mayangi, opinion, Putuxi with Zarabina, India, Buki winner, the Haramiko constitution guaranteed to safeguard the territorial integrity, is all territorial integrity of Manipur, Hayamatang, Damado, Kupi, Bogado, Haibagi, Apamazu, Pundokredana, Hositi, Ayansina Parabanina, Ansi representative Anina Ko, MP Anizina, Hariba constitution guaranteed to safeguard the territory, as all territorial integrity of Manipur. Article 3 the provision Hapsalaga, constitution guarantee a Pibagi can say, Masi Sanani, then idea of special provision to the Constitution of India, Happagi, Yamsauna, Wapama Putopuri, back to Beta idea of Panbaze, Masima Furukuntrama Panje, Masi. Kainaba I point at Jogiko. Then FMR. Free movement regime yang clear wiba miam de amna masi am sensitive we ne biba ko then ILP in the land permit system yam phasana miam sa khangna thabak to honba sima leidana boundary fencing gi leiriba phibam sigi ko then NRC some issues according to hojik si immigrants ki aduguma kari issue ni na hari bakharasi hantaki people gi hantaki congress natraga kana atwale natraga any political party na credit lo yaroi miam gi
ihun miyam gi ihun jina India bro na wakhat pang ngami bani aduga masi against na gi ba asawa nati ba party na te masi miyam ini hari pura me issue sigi mari lena miyam na hopi honi miyam piba mandate ni aduga Manipur gi mandate public ki mandate phangraba Manipur gi elected MP ani habadare elected MP ani da ai go tamogi me kai digi Manipur people represent orga pukhali bo wafam si Manipuri miyam gi damakta oiba Manipur kai bi yaro heba wafam ma India gi constitutional provisions singi manungda salala kanda constitutional safeguard ama madu ki security ama miyam da phangpham thoi madu pifam thoi haiba wafam ama yam gana pholi ani subada free movement raising go ofam inner line permit system go ofam nrc ofam je yam seriously Manipur ki MP ani phokhalapum thoi haiba wafam je thamjabo na on this